Amamera. Bwingi. Nganda wanyeni kwa bibiri bamboze singi kakaga kasambana. Hati yao twikiraniza. Tukamba wengo twikiranize. Ndiyanyo twikiraniza na iwe. Hata batukamaliza ukati mugenzi. Bwikara nizira no bujoli bwange chikumyana obone sente zibampoire mitwale 3 nekichweka. Esa tukichweka ngino risiti ngikyo. Abashuubuzi nibagumiza mu bagira ngo yihireho okushashura empooza nyingi orukugeza ho kubuza nibamutera kandi obundi abingo mu katare obwe bari kumujunana okubuwa omutwe muhango. Ronald Bachite kumarik ortendara wakatare ka Mabaale Daily Market nagira ngo taruho umushubuzi orukundo umushoro hamwe na n'empooza bitu kandi yahamya okusente zubaru kubashaba nezimanywa abebembezi batabone kanso hamwe n'ebitongore by'emishoro. Abakuzimba muna nyama ruse supervisor bakoza kurumba oiro empooza ngere kaba buri kiro busa umuntu ayenda musoro bw'umuntu baitu ahabwange wali mu muntu tetu ninja kumara noje empooza tene kizibu ya Mabaale mutekane andi tu abairo muze amuntu baguleta umuntu hano kuyahomba imenyenda kuraliza chairperson wa Abashuubuzi then na chairperson wa Katale na wa Roho then tuje tukole meeting batugambire ibintu byona ebibakubatalibanizamu then naitwe tugaketubaye bihandiko huko bihandiko biro secular zero. Mabaale Daily Market tendara na kapangisa shilingi miliyoni 6 kandi nawe nagira ngo ezine sente nyingi ekyo kubaretera omwe bashabe empooza nyingi okwenda kwihamo eziba kuba batiremu. Amakuru agagasha kwa Thomas Tumwebazi.